Bueno, ni Miren Bastida naiz, eta justo orain presizio departamentuan sartu naiz, eta aste bat nabil orain hasi naiz. Hi, my name is Irati. I'm from Bermeo, and I study mechanical engineering in the University of Mondragon. And then I did a master's and a PhD in the University of Nottingham in England. And yeah, I have started like a week ago here in IDECO and in the NDT department, in the non-destructive testing department, and I'm quite happy, to be honest. Soy Elena Idígoras, soy de Eibar, estudio Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y estoy en el Departamento de Dinámica y Control. Bueno, ni Maren Alberdi naiz, ikus-entzunezko komunikazioa ikasi dut, eta hori nago IDECOn marketing da komunikazio departamentu. Nire ingurun, azkenean nik uste nahiko emakume daudela, eta, bueno, zehazki justo nire aurren eserita emakume dakat. Well, I'm really surprised by the ratio of men and women in my department. We are 6 people actually right now in the department, and we are 50-50. We are 3 girls and 3 men, and I think that I've never seen this before in my career. Es verdad que en el departamento en el que yo estoy no hay muchas mujeres, somos 4, pero es verdad que cada una de ellas es referente en su especialización. Nik nire kasun marketingeko departamentun gaude 3 emakume, osea 3 geha taldin da danak emakume geha, osea que justu marketingeko departamentu emakumez bete da. I've been into universities. I did my career in Mondragon and then my master's in England, and considering both universities, in both places the ratio was around 10%, so it was quite a difference to come here and realize that there were like actually quite a lot of women working in my department. En mi promoción éramos un 40%, 40 y poco de chicas, que era una cifra muy alta, y desde la universidad nos dijeron que había sido la primera promoción con tantas chicas. A ber, unibertsitatetik hona egiz esan aldaketa handik ez dut antzeman, ze nik ikusi detenatik marketing da komunikazio mundu hontan orokorrin emakumik eixo gizonezko baino, da hona etorri jogun azkenien departamentu hontanok emakumik izen da, hori da gizon bat bizi izen detena baina arte. Regarding IDECO, I think that, well, I have just been here a week. I don't really know other departments. I've seen that when you are in the lunchroom and all this stuff, the ratio is not 50-50, obviously, but it's still a lot of women going around, and I think that visually you can see that IDECO is actually doing something in order to incorporate everybody in their environment. Yo creo que IDECO es un buen sitio, tanto si eres mujer como si eres hombre, y que no existe diferencia, ya que hay igualdad de oportunidades independientemente del género. Si tuviese que recomendar IDECO a alguna persona que quiere empezar en su ámbito profesional, le recomendaría IDECO porque ofrece proyectos muy retadores en los que se aprende mucho y porque el ambiente de trabajo también es muy bueno. Nik aste baten ikusi duena, azkenean ez dagoela desberdintasun bat edo porta analitikan edo zebez gizonezko edo emakumezko bat izatean. Nik irutzat ingenieritzako karreratan, nik nire inguruko launek eta ikustetena gexo dila mutilek neska baino orduan. Claro, IDECO sartu aurretik irutza daula desberdintasun hori.